Mayam Kurumjari, Impact TV na pading na sindokchariba Khangminashi Manipur gi Thoromasibu, Mijing Tabiriba Mayam Punamakpo Handu Makada Kanal Sambanduram na Taram Nokchari. Ngasi Sumiyam gi damakta yamna special oiba guest amaka koina puduna lakchari handakta Mumbai da pangthokkiba Femina Miss India 2022 da khigi reigning Femina Miss India Manipur 2022 represent Tobirubi adugumbi khigi saghelabi chandugani khona ngasi una jagadori base. So without further ado, ladies and gentlemen, please let me introduce our special guest for today's episode, Miss Angobi Chanu Loukrakpam. It's my pleasure to be here. And aku nak siapa nungai je, have tarang Angobi se, aku nak ira bani Angobi se una jeneng ko se ko. Aduh, have di tanja cana kita bahai gedra ko, have di kita di theng dokre, theng apa se theng. It's better to be late than never Angobi ko. Yam nungai je. Angobi do ichi lupa kugi se keno se kugi show dok point have tar. Angobi dagi aku nak khangzaning ba se kugi handak ta pangthok ki ba kugi VLCC na present tau ba Femina Miss India 2022 sida kugi Manipuri present tau biru ba se. Angobi kari fawi. Manipur represent tawurbase. First of all, I ga khwaidagi pamjaba thaba amane samna harabada English ki word ta haragadi dream come true gaida adumaina dum oi haibadi Femina Miss India yaubase yamna pamjaba thaba amane ba shi mathakta akhoi gi state se represent taw phangba haibase achauba ken thaba amane aduna I felt really honored. First of all, I yamna enjoy tawre ada yam nungai hoi ai punsi ka ori da event amoina dum oi lei do male हम सुनूंगा जी ताज़ा मतलब दा है बदी इशाना पाम्ज़ बथाबक अमा दा है बतारे को achievement जो मुख फंगक बजी से अमनुंगा जी को अब दी अदो अंगोपी अखोई ने सुन ताज़ा मतलब दा कोई की मागी selection process से कोई की Femina Miss India के selection process से कोई ना आधा चलगा गुम्बा तवे हाय कभी मुंबई बहुत मायने चलगा गुम्बा तवे सिगी मतंग दोसो कोई ने हम तानिंग बाही तारे मतलब क्रम तो ना selection तो की बखोट की बात selection process ne khwaidagi nungai pasaina haide ahan bane ko aduna manunga chang kan na wari ama amu ore ado khwai ahan ba aina pamjara ko thabuk to changba phangdore haibigi excitement ma lagi bada aduna shu hena nungai. So first online audition tawe online audition sida adom India gi part khodimak tagi about 2000 and above na apply talk to ineba online din na dum chat pa later bani na tum apply tawe adumaina khoina introduction video then catwalk video adu khoi talent ki video maga khoina online da mogi moch app na mala yeba ko moina hack pa ma adu da khoi hana thaga to ineba adu moina online gi video se moina review tawar matung da khoi se shortlist talk to ineba adu ga Manipur dagi shortlist talk pa mari akhoi hum do adu do Mumbai da final audition pi bachaka daba adumain tawdana khoi do han online da pire adu online gi matung shortlist phange har kanda
Mumbai chatlaga Mumbai da final audition da pire audition pire kan da khala kan da represent tawre Abadi Manipur se da chatla kan da khala ine ba India ge state khuding mak ta gi loina mak amamam na represent tawra kamai taw amamam na tawdune so ahan ba da state khuding mak ta gi apply tar pasi yam yam tawnar e ba online do ibagi ko dubu moina shortlist tarak pana akoi Manipur gi akoi hum tawre aduga atopa state ki di Maharashtra ga bi 40 shortlist taw ba moi gi di applicants yam yam ki bani na adagi akoi Assam gi akoi anak pa har Assam dagi mi tara ma thoi la e adagi Sikkim dagi moi mari ahum haina adagi Arunachal Pradesh dagi moi ahum sumaina hoi north east ki di mi se yam tarakte an Manipur di ahum chatle adagi moi state ki ani hum adani hum sidagi mo ama khandoi ba ama khandoi process ala taw ba okay adamaina laibak fadana koina Angobi se na ama khan bado da yawra ine bado mai hai tare ya ngai se Angobi to sigi event se kadai da taw giba adagi kam kuina taw giba de magi event sigi process leidana ko adu selection taw ro matung da ha tare ko adi round se changa matung da ha tare adugi experience inu kitang takte so round se changba haibadi already finalist ama oyo phanga kanda ai ki title se Manipur gi representative haina phanga matung da khoi gim thokle gim thokla ga moina khoi da pau pharak pase numit adum gap yamna laiye ba gap yamna lai bagi matung ina khoi gim da dum gan tana lai ne even though I cannot title do phangi har so aduga khoi se online da hana numit 30 amuk spend tau khini na haye ba offline gi changdringai da online da hana khoi se online di video same da na khota na myam tau khini na so du main tau da na khoi se April that 30 ko April gi 30 da gi haure khoi se baina online da meeting se makpa meeting sai badi expert myam na khoi da grooming tau ba online da ko adagi khoi na moi hazika in haisa ba moch app to moi gi partnered app amane ba adu da khoi na video same da na moi na promote to haning ba pot lega so khoi tharak ta na khot na adu main tau da khoi do hoi adu sam asang wari yama ne online gi matam da tha amani da na ko adu mai na yim da tha amagi adu mai na video kan na matung da amok May gi 23rd May da ai Manipur thadokre Mumbai da machat khre aduga about 43 days ke baad spend tawre khoi se myam pull up condition myam da pull up hotel ma da pull up leminaraga khoi day by day dum thana photo number chat kani adagi kasina store visit tawgani adumai taw adagi marmak ta khoi gi expert myam dum grooming tawba adagi khoi gi ramp walk ki grooming lemak grooming myam ma tawre manung 43 long days da ko adi matung finally July 3rd ta finale se GOL convention center da pangthoi Angobi do akhoi gi sigi ram walk ki matang se se aina su Angobi gi Instagram daga sum follow taw zo matam da hitare ko akhoi gi treadmill daga hillstone da chat pud like adu mai ga taw bra have sigi grooming process se sigi matang do se khangjani kamai taw have ro grooming process se catwalk ki oina haidi ramp walk ki oina khoi da tambi ba expert se Alicia Raut ne masamak India gi supermodel amane aduga Cocoberry hari ba institute sigi sumana ojane catwalk ki ko adu phak dai gi di dream come true ne mana takpi phangba ina satre phangba se magi so akhoi do nunti gi di tamde but 43 days to the 20 days company tam hai tar tangkhai amade ado yam wai aina hana sidagi yimdagi chalak pa hiba mong do dum tawdi adadi maram di ma agi niyom ha ma lerak panina khoi kok taga se larik ka thamdana chalhan ba adagi kitang son ba mi dana son ba in the sense khoi get work kitang haitri ba mi se asidana khoi khutta ga dumbbell ga pullaga chalhalle ba khoi balance taw haina ba khona pullaga oina pai bana tab punjillaga hadi pai khadi yung sana pai le ba do khoi natti dana ana khisi ta handoi ni na adu maina punjillaga chatpa ga yawe akhoi khung ko se le mag tattana ade khong le ma ithok khotna myam tawe ado Indian it all worth it ado ai ni habidi akoina sum khangja matam di akoina sum layman amana khangdaba mi amana hek yeng matam di akoina catwalk natraga akoi gi ramp walk se kun icham jam na dum chatpa ni dum khan ba chatpani na khan ba ko ado chat pars akoi dan khalam ne first study ado akoi training haina properly training yam yar kan di kenare dum thabak se ado training da yar kan da so o shi de chumine akoina tv da ubadani ne akoi realize tawe ba ko tamai tawe ado akoina atopa akoini ka hatare pageant sing da chatpa matam da di ka hatare akoi Angobi akoina model sing se no kanu habdi magi dress sing se loina magi magun handagani nanga no kitar de habdi face se loina mag mi get attention loina mag lai gani ga hai ko the Femina mes India gomba sigumba platform se di Angobi expression di ka mind tawe hai sage smain taw bane khoi gi modeling har ka da Manipur da common leine ba knowledge se khoi gi fashion show natte ba pageant Miss Manipur adagi Miss Good thok basine ba but aseng ba fashion gi rom da lak pakan da di commercially fashion to bakangu sam ha ba modeling se commercially to bakangu moi gi energy designer gi product se designer gi dress se show to basine ba yon basine ba moi gi main job se aduna khoi na nok pa yade haidi moi dress to uhandoi ni na adagi khoi na kemta ai sima tong ninge ai shini hane ngwan da phasa tong mal ha ba se kashi to ba yade ba moi na to ha ba to dune ba but khoi gi pageant hai tare ka Miss India Miss Manipur shumala kan da di ai Miss India haizage ko shumala kan da di aina to ga da sabak se
I need to show myself. I need to tell the world who I am. Adadi I do I smile to she na phasai. Mo on the smile no phasar so I want this smile no phasate. I di kitang no pa na phasabane kaina. She is hagi neba because Indian aina takto is ay neba. Karanto na ti ay neba. Agna ay oizabane yam no komida phasabare yam no kasani. Ay di yam ko shino ko phasade adun kitang no aga tawada. Adu may na balance story. Abi head raise high. Like isa ka chana badu neba. Ay ucha do ni na. Ay wanda si phasai ha bado. Ay di sumna kan kitang phasabane kaina som kaina utpa kai adum bado. Sana khangzana ha tare. Sana khangzana. Competition amo tawro ini. Hoy adum bado maru oi hai tare pageant ki oina di. Adagi ektopa grand finale changdring ay mang se kuna shopping to adagi grooming to na high grade ko hozik stage sa tholok ko matam se stage sa tholok ko matam se gi have the experience to an experience ama kaksu me am lege to male the crowd the light the limelight and the crowds me lem do male adagi matang dos kitang high view hoy akhoi se sang matam se ko 43 days am sang matam ne akhoi gi hotel da just lei bhai sam wai ko ado ahandra dung ay masu nung ti chama na thau tor bakanda yes akhoi kok tam am thokle bakhan na ama kaina tawse kaino haidi ai si oidori bra ai se ai ndai thawk si akhoi mo chana bra ne kaina khalak am lai khiba but aina pamad la khiba thabak ni na numit tu da ayuk ta khoina full rehearsal tawba se sida dum khoi dress ko masela taw hawre ba adu da lak pa se tu chung hasi pata wai chab kana tu chung ba ai yim ta photo thai ba haidi ai horin chat si da ni kaina ai na how I TV da colors TV da zoom TV da uraki ba do adu da chatoi ni ko isa khan ba even now adum tu chung ba haidi aseng ba ngon da phaw ba do aduga nungdang yar pakan da khoi tension yam lai ki ko mark da rush yam lai ha ba di mai ki di yam la chaw ba ni na khoi le kam choi ba da bi ne ba direct ching bi da taw ba ko ada but adi myam da stage yar kan da loina ka we moina ga aigi ming aigi photo was maning da Angobi Chanu Loukrakpam mana thialaga kadase ma 1 haga me ai ming lar pakan da wow na isha da amak phaw ba do adumai phaw ai na hangi war ki ba da loina ka ba do oye ba aduga maroi da akhoi gi mingse ai gi mingse dum akhoi sai mai tai gi oi bane ba aduna mai tai gi ba mingse Chanu kana palak pa se mapan da palak bakang yam isha da kalom phaw adugi stong an special feeling ama lai ki adu mai hai ning yam nungai je aduga Angobi akhoi gi kan sigis de ko akhoi gi 45 days kana to bu ne span to bu ne ko sigis da akhoi na kana gi wardrobe ka di set pi gi Angobi gi oina adugi dress ki matang se so heavy like model am oina chatla bani na ko hoi sigi wardrobe ki matang se ai khatagi natna Manipur gi every representative se huding ko moina dum struggle to ba part na mane ba maram di akhoi Manipur ka shu yam na paisa pa balam natte aduga akhoi na ka shu sai da dress mi am Femina da shadi dress am do ko shana ba dress natte ba awna ai gi oina har ba da hawbadagi na loi phawba lei na ba gi mathau ta khi ba ai mi am lei kre ka paisa am tinge inau pi ka iga tora ga hetta phone se nang tum da bi dress se shitam phagara she phagara na ado Kaya sama na works maina khoi Femina gi designer aduga stylish moina approval piwa ma change ba aina sigi se phazare ha ga set pa ya de ba ai sigi set pa ya ga ja hai lai dringai da su ko ai sigi se lai ge na khal ai on set pa ya ga ja kai na ma picture thar ga moina approve hai de kai lai ba ya de ba so maina ta process yam sang aduga layok pha ba ma na ko akhoi Manipur gi designer sing ai gi mating am pang bi rakhi mengona palabda hojima in sesar is se Arbin tonjam gi na ko masu dum masama granny pi gum sembo so ngam da ba ai gi dum keno haidi mating am tura ki dress mai casual dress cocktail dress ka se khudak thai ba da dum nongala thile ba adanga to bi rakhi adagi da silex nom ngarang bam silex ngarang bam mangon da gi sai am low dress ma am ai gi la hen ga dai kai da gi mongona chen na hazik nung dang shooting lei ba sai ayuk ta ten da ba chen ba adagi da current thok chong kai ai mongona khudak thai ga da current dress da khan bi mon tar ga dum chele da main tar ga smai na moi designer hum mari nam chang na mateng bang bi re later dai paisa do adi yaw spend out do adi Manipur se picture ga su ko adi Angobi hoi gumba mana Manipur se represent to go dore adi ta ba matam da hai tar ko designer me am su kem ta khandar ba to da na thawai chang yaw na hona bi ko thai na da gi da ma khangnar pa ngat ni na akhoi gi genuine be help to dum phange phat na me am da gi moi da gi yam nungai ji ta za matam da akhoi amana ama sogat miner ko adi akhoi na kairak se kamina gi hai ba se se ta za ba yam nungai ado lehenga hairaga akhoi stage da akhoi song ama khak sa kan da na jagoi sha gi ba I think red in color I guess yeah it's red sidagi tu gi bane ado dinatte akhoi aina akhoi Manipur gi designer dagi puri city 43 days spend to base sida cheka da dress to ne ba hai every day shooting lai every day akhoi visit ta wada lai sida ai gi casual dress ba ya de ba moina si chalo hak te ne ma cocktail dress hello ma si de adu chalo course chalo hai aina khadne ne ai gi luggage yaw chi to se khan de ne ba ina si pa ya ga adu bagi stylist room da khan de ne ba adum bagi mayam do ishanan secha ba ma se pa da bani na
designer gi kitang creativity thada pot ama chang manina moi go ba so finale gi duna moi gi sponsor designer already Femina gi laikre aina haziki lehenga seli bado mohe gi ne mohe gi lehenga khoi pulap designer mata na pi bane yam nungai ji ta zo matam da so aduga sigi events gi manung da ha ba tare ko Angobi na fundraise amakak tawge ko have the children who are unable or cannot afford a cancer treatment adugi de makta khoina ka hani fundraise am kana tawbi gi Angobi na so thwai hak chang yaw na tawbi gi na khanse sigi fundraise taw was have the top issues me am issues in the world issue was the loivanidis kam trauma lem de adu issues me am na tabi da khoina angang cancer na naraba angang singi treatment gi damak ta khoina fundraise taw gi sigi title se kamaina choose taw gi no kai wakhan de choose taw gi hoi sigi se ahan bada Femina organization na khoi hack pas ore ko ake to do moina shilak pane ba aduga sigi se ai isa de gi ai opinion har kan di atopa topic ba am sidi akhoina lemak wari sanaraga mam thok pa yai hojik su do Manipur issue mam lei leite ha banate but cancer se already kan magam jab laina amane ba khoi gi pesa pa ba ung ora adu da kan magam de ning thau gi mung da su dum cancer na hade si doine ba ana angang piksak pi ba do pesa su laitre ama pa na haidi ta sei na kap pa mam lai khre ko handak ta su video ma sakki ba do chama na organization ina tau zaru ba du gi ne ba Albert ki matang gi do adu main tau da na khudong cha do mayam do kem ta hai ba ngam dra ba the cancer already wakhan yam thina na ba haidi wakhan na so hon ba laina amane ba adu na nare dang khang ba da adu da na mateng pang mane hana ai gi ke no oyena khan ba gi tau za ba ne hai dar wakhalon se suyam na phase hai jage ko Angobi ado Angobi makha tarak po do ko have the Femina Miss India se chatna bo hona matam dai tare ko hana se participate to na bo hona ba matam dagi hai tare ko preparation se kamain to ge as a model mo ina koi workout se constant workout to do ya de figure physique me am se to maintain to do ya de looks maintain to do ya de wardrobe maintain to do ya de like it's a huge task hai jage ko sigi preparation se kamain to so aigi modeling career hai batare ko ai kitang angoy na hore chahi 13 hore 2016 ado matang haidi 16 17 tor maga ise lepure ba marak ta lepure means ai do like tam batam thari aduga thabak su tawur bagi kitang chawna break lai ure ba ko ado hanak chahi ai comeback oidune ba but si comeback system no hona ba aina thengnar pa hai jai ba jaki sem sa matang se ko ai se break se da kg 70 euro ba ai with 70 euro ram noira me mai ku pak ama tar hasi sam pa I but kitang khoi gi pak pa na ma lai ba do adain tawri pamong ma chaw khotana ai si Mumbai ri thok le ti an noi ko Femina si dum thai ni pam malak ba gi na ngam khidra ngam moi khan ba je kui re ba adagi moi se covid kum lai ki ba Femina se online ding ba taw kre mang da handak chahi se thok ke na khalak pa se last year gi September side hore adum kan de ne ba ina workout to ba hawri so workout to ba hawe dieting do yamna strict diet ti kai su follow to ki ba laite adu ai gi workout ti phasana to ki ai gym chattana ai gi crossfit chana dana khotana tawra ai do kg pa amna loss tara hazik 56 layer sumain to dana adu gi workout ki struggle ha ba ma lai khre ai body se tarak na hona ba da aduga Femina thok pa se phazaba nga tana samu yade ka mila haina ba dre dum sakatang phazaba na yade manung nung khoi manung ha ba ai gi wakhalon ka maina khalli ha ba se yes hoi adu shi matang shi da so ai se isani sa discover tong na ba yam khona ki ba haidi aina pami se kai no aina Femina ai isa to hang ba question se aina Femina thongning se kai no jam toi da hang jai ba ise haidi just ai se kening ba gi ra pan thongning ba gi ra tra kai thongning ba gi ra hang jai ba ko ada no ai shmaina sum hang le ri ai se yado ba na te na khala adum preparation mentally am chang ki physical ka ta nat na duma hai ninge yam ngai je have this sigi weight loss ki journey is have tare ko social media da Angobi follow to mi am na se khangam gani ko have the young women have tare ko si mi am sigi Angobi you are the inspiration ko have you can do it have the Angobi na ga have the social media platforms da ko gi before after videos payam ka thagat na pot na to ge ko it's a major transformation hai je ga gi side te gi so yam ngai je Angobi personal question kitang lak che ge mo Angobi gi life ta muk chang jar ma tam da Angobi ahan ba khine khangjening ba se kahani Angobi se kadai de gi no adagi ima ba gi ming na kari kawi adagi ichine naw na kaya no have da just kitang phong do pram ai se sagoban salam le kai digine aduga ai gi chahi kun hum doi su jare aduga khoi china ahum ne mama ne baba ne china ahum khoi manga pun lai hazupadi baba transfer ta gre ko ado pun da lai ha ba yim da yim mama da khoi manga lai ba aduga baba se Doordarshan kendra Arunachal Pradesh ta editor oina lai ri mama di housewife ne aduga ai ne china ahum gi ahan ne ai makha da ina ko pi yai ma aduga atong baduna nupa akoi hum smai lai mama gi ming sa aduga babai mingsina Loukrakpam tarun mangang aduga mama na Irengbam Kamala
Yang nang anjay tazo matunda. Ado mamang di ko yi conversations da Angobi na kamain torga modeling ki career sanga kibono chahi kya chang kibono haiba so haibi ka elaborately amuk haibi ba ya ga drag amdi kari wa khalon da gi haiba tare ko chang kibono haiba do. Haibi Mumbai gi episode tuma lai ga ko where you gain all the weight ado gi mamang ade di matung leidna. Hai take. So aina hamada ise fashion designing yamna pamanga more epi ngai hongna. Baba da ise aina yi ko ba uttana khotana pasi se ya ga ra kho ra kaina ko bana ga ya roi ka ha ga je wakhan ngai to am tor khi pi ngai da class 6 7 adai da ai mo sai ga si ko pang ko mi oye ba ko sketching se aduga class 9 10 ka pa se sida khoi Manipur sida modeling gi keno mala ai ko yi model tong na ba hongna ba khoi na Facebook to unna ba hor e ba but adu ba ga kem interest like te ko lairam dri aduga baba se masa mak editor so oi bagi khoi gi world da lai ba paw me am sam ta chale ba ma di khoi kai lam da kai thu jam ta gal le ba ko an aina su fashion designing pa me khang bi kho ba se ne wanda fashion TV se khang bi bra fashion TV se wanda she wanda na fashion pa ma di you have to learn from this kon ko sai da tong nei se hazit lai tri an fashion di ma pan di learn to ko min tong nei se kai na yeng wa tu ka nang na mu study to kan khang ka da ba ne hai du ne ba ai kem da bit like te ba ma na fashion TV yong ka ha ba do but when I start ko fashion TV ma ka na am tin enjoy to ko ba ai fashion TV se igi remote para channel se tha pa se habit ora ba ne ba sumai jam tha ba se ana aina modeling tar pa gi core inspiration se ha fashion TV adu mai hai ning adu ga ngasai gi designing pa ma ba da gi fashion ai modeling la ki ba se adu da gi ne ba adu mai to dan to phang ki de class 9 10 da pam la kem to phang ki de to ning mai se class 10 rak pa gi da yam to ning ga to phang ki da bi face ma se lai ki ba ko hai di school tam na ba hot na ba adi ko ma su am na fashion gam ba khang bu shi natte aina fashion to ning ha ba kan ma de clue lai te ba fashion tar ko do no पैसा कमाई थोकनी अदी फ्यूचर द करी और पे हाबसे बे क्लू आइते बा औना आइना आई अपाम द थिंग बदिना ते बट सपोर्टिव याम ओइखिदे खंगदबगी अदुगा क्लास 12 लोयर बा मतुंग हेक ले बचा हिसे शिशिदा मणिपुर दा ज्वेल क्वीन दना अमा तौनिना तौरमे तौदि तौखि को ज्वेल क्वीन तौनिना तौबसिदा अखोय लेकाई दिगिना हाइबा डिजाइनर अमा इन हाना मसा खंगजदबा अहन ने थाइना की डिजाइनर ओइबजानि को माने ओन एप्रोच तौ बिरखि बनेबा अदुन आइगी फर्स्ट ओइदने थोखि बसे ज्वेल क्वीन सिदा इसे कॉन्टेस्ट मत याउ खिरे बट प्री कॉन्टेस्ट दा शो अमनि छलेबा अदुदा अनिरक बथोए आइगी ख्वाइगी डेब्यू ने दा 2016 की अप्रैल गु मद ओइदने आई डेब्यू ने केम खंगबना ट्री आई वाका शो हेबना ट्री खुम तोंग फा फजना हिट्री अंगांग ने पी बंगांग ने को पिक्चर सो एंगोन दी पिक्चर अदो केम खंग ट्री ngam ba thokre adi matung main tor yaw khidre contest ko aduga 2016 के same year sida Garnier fashion weekend na Guwahati da machine da malai bane ba yes adugi audition se lae lak gi su wari lai hana Guwahati da tongnin taram bane ba Guwahati ta bus loikre ai ko ba da hai baba na ti ka ko ya da ba ya hodre do ai do akan ka nang ai te ba ko aduga hana khoi gi ngasai gi jewel coin da thenar ki ba han sing se model moi de already tor lai ra ba sing de ba akhoi group sem ma da moina oh Garnier fashion weekend gi audition da Manipur la ka ni hai na who all are going and tong narak pane ba ada ai chi da yarni ai min na chala yaw da ya tren tar ga ai se ke da khota da audition jaw ba chatle ala phadana khoi ma khan ba ai yaw re and first ai gi model na thoki ba sai Garnier fashion weekend 2016 do idune abdi auditions ne set oraga shows na ada Guwahati da ubune adamaina adun ai khoi dagi debut oidone ngasai gi di pageant ki part amane ba yaw khida ba do shu adagi ai gi model oina debut to ki badi Garnier fashion weekend no oidune yes adigi matung adumain taraga 16 adumain loikre aduga yumda halaga di do mina khatang ubi khrabari na igi exposure kitang machet nam phangrabani na dum post to hore model thok pagi oiro show yaw pagi habako show yaw pagi oiro adigi photoshoot ki bai oiro taraga adumain laikre hawk pagi sibu ba aduga sigi matang sa koina keno ga khoigi Angobi gi resume de yawbiri base khoigi former Miss Northeast Diva first runners up 2017 gi se sigi matang du kitang share to biro sisi nungai ba keno wari le man ai ni amna nungai ki part amane diso ai hasiki de Femina na plan tro chatane ba but Miss Northeast Diva di all unplanned just suddenly me appear to again oh an sakhi bane ba ada ai am tin enjoy to ki ba ina khwai digi learn to ki na khan ba jaga am oi ba ko kai dau ge ha ba kan da hasiki Garnier nung yaw matung da ise mache kitang thok pa hore ba yamna mina sakhang ba na chadri but adum yaw ba hore aduga hasiki Northeast Diva gi team se moi audition lak bane Manipur audition lak bane aduga napi myam chale ai se khanja na yeba ko numit se haidi audition ani leiba Iowa Miss India ga
नॉर्थ ईस्ट दिवा ऑडिशन अनि लेबनेबा आई चत्ते बा अनि ममता Okay. आई चत्खिदे बा हाइदि आइदो पुरा डाउट लेरगा लेखि बा रेडी ओइरबो ओइरबा अगांग सोइरबनिना तसेना आइगोंदा हेल्प तौमिना बसु लेते हाइदि आइगोंदा याउनु याउ हाइबिना बा लेते बा अदना आइदो खंजानारगा लाइनुंदा अदगी इसासे खतंग गमदबो को नुंगदांग दा आइगोंदा फोन तरकपनेबा ngasai दा साइलेक्स अने पंजकी फिरोन गिदो माने आइगोंदा ए किट नंग समाइना आइगोंदा माने किट हायो को होय नंग समाइना तौबसे याउनिंद्रा खोनिंद्रा तौबा दा साइलेक्स आई केमदा शो ओइदे हाबा कांदा माना याउनिंगादी गुवाहाटी ऑडिशन याव यारी हाइबा मणिपुर की लोरे बट यू कैन गो टू गुवाहाटी एंड यू नो हाइदि ऑडिशन द गिफ्ट तो यारी हाइबा अदुदगी आई खो बादा थिना कन्विंस तौरगा खो पेरेंट्स एम थिना कन्विंस तौरगा मतो याम तौर मतुंगा गुवाहाटी दा चटपने अदो लायक फदना गुवाहाटी दा खनबिरे टॉप 20 फाइनलिस्ट यावरे मणिपुर दगी खो हम चटपने अखो हम खले याम लायक फबना स्ट्रेला द न्यूप अदुगा आई अखो हम चटखीबा अदुगा होय अदुमान चटखी खो अदुगा खले खला मतुंग चकना फेमिना प्रोसेस मानयेबा खoi wardrobe yam arrange tauba adagi 10 days oiba duna book duration se ngasagina tha me helidana feb keno gina notice ti bagina 10 days oiba ko si manung sida takhai wase khoi se phazana takhai re ba haidi अखोई दी प्रा फ्रेश ओइने करी सेला चली बा खंग दे ऑडिशन द डेनिम छने अखोइना कलरफुल पेन हॉट पेन सेला चलरुई ने बा दाजि बा पिक्चर लगी को मिना ऑडिशन द डेनिम से चना बसे अखोई खंग द बगी हाइबिना बा लगी बगी हॉट पेन सेला चली ने बा मोय रिएक्शन दी कमाइन तौर दे मतम कई बार ने अंग खरा ला आगा तुम याक बनिना अखोइना परफॉर्म तौर मतुम ओ मासे पोटेंशियल है हाबे खंदिरक पतने अखोइना हाई हाबे खलक पनते मोइदो पोटेंशियल है बंगांग ने खलगे हाबस द खलक पोइदुने बा हजिक तसम अखोइ रियलाइज तौर एबा होय अदुमाइन तौरगा 10 days दा ngasai femina da thingna ba Alicia se magi manaupi Anjali na malaiba mabani se khoi gi model groomer ne ba Anjali na khoi se train tor ki bane ba khoi speaking skills oiro adagi catwalk or everything when train tor pa khoi am thina wagi diva da hazik phau da aina femina na yam recent oi ko femina tho train mang da aina khoi dagi cherish to memory ma ai career ha ta diva ge dum oiba adagi aina hojik ngang baga wari chana bangam mi ba myam se adum diva da credit paning bado adu oi ba haidi aido 18 years ka ta oi dangari chahi 18 su dangari ba aruda kemta khangdri ba angang amana chatlaga tauki bane ba kem khangba na tri ba aido aduna ai ge di pra learning kelo jaga amu oi ki adi do adumain tau na layak phabana haiga dra moina pambi bi haiga dra ai tar tar ama tung na sum lai krai do angang oina miss notice ta thokre adu miss Manipur yoning ko se phangponte adu yaw khra bani na adumain tar lai yadre ba natra and sum ka crow ha bit natra and ngai zika suka khatli huzik ko adu hai dar angobi ka khatli huzik kakat pazu le pigino ai zege ko and ngai ze angobi adu angobi khoina sum wari se makha tarak podo ko angobi hoi di modeling se khoi di Manipur gi wang bada मैम एक्सपोज ती तौबीरे को हजिक फोबदा अबदा कोइने सुम खंगजनिंग बसे अबदी कोइगी इंडिया गी फैशन इंडस्ट्री हाइबा तारे को सिदी कोइगी द्रविडियन लुक हाइगद्रा आर्यन लुक हाइगद्रा सिगी लुक सिने हेना डोमिनेट तौरगा लाइबा दुगुम इंडस्ट्री अमक गोइ बनिना कोइ सम मणिपुर दगी चटखिबा और नॉर्थ ईस्ट दगी चटखिबा कोइगी मंगोलियन एंड द येलो स्किन मैम से सिगी सिदी म कोइगी रिएक्शन से कमाइन तवी इज देयर अ प्लेस in the Indian fashion industry for us? Hoi industry ko ina haraga di yam chawna lai hasik fashion industry do Mumbai da ko khwai digi makham le sida khoi north east gi model yam leram gani hasik khwai digi best selling model je khoi dum oi bane khoi gi agency myam lai ko inja ya chaw chaw ba moi da hasik se thawaina north east gi miss ka to ba hore haide khoi international look oi ba se haide Indian hair kan da khoi gi brown oi ba adigi naton sharp oi ba mid na kitang lak to ba se thaina digi taw la khrabani na moi shu fashion ha ba kan di evolution to pam bani na khoi gi look se pam e ba ado mai haisen ninge industry go inade ado beauty pageant tari dum khoi se competition tough oi haide ne khangba haidi competition kidan tough oi maram di akhoi gi beauty se moina u da badin natta ba moi gi khoi feature khena ba se mai mit law ba khu ba sin adum moi gi hana digi tawla pur dum stick tor la yeba aduna akhoi na changin ba kan competition tough oi asha mai haisen ninge haidi beauty pageant gi wenadi pageant ko inade anga sai jaba do akhoi na pra show to jaga da bane haiba do ai gi perfect se ujaga da bane haiba se ai gi perfect se mit lawram na basina akhoi gi competition tough ahelle ba hana digi tawla ki standard to the moi stick taraga leibani na akhoi gi na tough ahelle ba but femina da mok hana di yawram de akhoi gi north east kangu se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯦꯕꯀꯣ 2017ꯗ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯏ ꯃꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯋꯥꯏꯁꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯉꯦꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯪꯉꯝꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯨ ꯍꯦꯞ ꯇꯨ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯒꯤቭ ꯗ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯗꯦꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯌꯨ ꯋꯤꯜ ꯅꯣꯠ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ Okay, Manipur's represent to Yadaba. Hoi. Yadaba nataba adugi niyom leitaba. Leitaba. Represent tawbagi niyom leitaba. But 2017 di harakre sumaina khoi represent tawba se do chahi mathang da kamai tar yenga se hasik phawda di represent tawba phange khoi uchawa phange. Like sam phawani ko ke Manipur represent khoi national platform da khoi na thoga khoi sak tak pangam base. Yam nungai je Angobi wari sam nungai. Ado Angobi khoi gi som da Manipur rom da ong laksha ge ha tare ko. Angobi gi mot ta ko khoi gi modeling have se khoi gi Manipur da khoi di mas career oina build up tawba ya ina khanbra. Antraga habadi kari scope lay ina khale Manipur se because still Manipur 21st century wo Europe ho the Manipur gi me am se conservative oi bai tar women are still judged by the way they dress ko adumaina dum judge tawri ba dum ba sigum yamna conservative oi ba societies da female especially female models se sigi magi career se Manipur da kadai thak pau ba lay ina khale habiyo I say hoi Manipur ketangi haiba da bana Manipur ga mapan ga samnaraga haina haijaba tare ko Manipur gi oina di film gi industry laikraga su mayam album namdana film namdana laikraga su ai yam sengna haija harde fashion gi industry layan haija ki roi maram di akhoi hazik Manipur gi model myam ko su paisa yam thokpa out leite siri paisa matang si di modeling gi nate film gi ne ko but at least film gi di akhoi gi sima namba kanda sima phangni ha gi di leidana niyom ma adu model gi di adu phawban niyom leitri niyom semi na leitri ko niyom ma shambi na leitri ahan haba ma leitri ahan se akhoi gum byam sina dum tominar leirabane ba ama support tongdara khonaraga ana industry ma leire haina di haizaning dri Manipur ne fashion gi da ko ado akhoi le ma khona badem de lepana tri ma pan thoni ma tane but ai oina career sem be matang haizau hai taraga di try to bale pi da ko ma pan kitang try to bi hazikti dum mobile lung le mak lainarabani na adum try to bolo ina agency gum da dum thousand people coaching people loina yaeba but sida mo yaroi do sina khoi parents oi doine ba hai maram de khoi including my parents ko khoi gi general haidi Manipur gi mi ayambana Manipur mi ayambana glamour adagi fashion myam sigi ka knowledge laitri pageant ki knowledge laitri pageant sit tori maram se kari gi no wa phazana khangnadri akhoi mung de sidu aida explain tau doine shi tara shi tau yai shi chat padi shi tau yai myam se haina doine ba sumai tau dona ai akhoi mung de ai lebi gi habi na ba laire but kana gum mung da masawa khang kana habi de no sumai tau dona ayam bana shi gi knowledge ka laitri ba aduna shi oidine akhoi da phaba man yawi se but aina bu pamadi aina thi dong ni natra aina thi jara kai apply tau yai se khanga apply tawra kan da yawa da bade ba dumain tau dana Manipur da khatak depend tau drshu ko aina chaninga ga di adum agency gum apply tau biyo or Femina apply tau biyo sumai haijani yam nungai je sigi matang se gi ko khalon da su gano ma question ka tholok pa ha tare ko ha di modeling se khoi gi Manipur gi context se yeng ma tam da especially female models sing se sigi sam short live oi ba ha tare ko ma title ma fang gani na out of nowhere ma da mang bagi mong da like not being offended to anybody do oi ba tare ga se ko de sigum se scenario se dum ui ko sigi matang da su like kari phung do ni like what are the other scope that this female model can grasp so khoi gi career expand to bai matang se shi se khoi gi nupi se modeling na gina teba Manipur de dum nupi na thabak chatlaga imung pu base dum struggle amane ajo ba ko adum yam ne accept to ba shi yaroi si di nupi dhanga khangni kyam na struggle to ge habase aduna already masagi office ma ka ba thabak to struggle to ri ba khoi se gender amane ko adu dina when it comes to modeling is not already nupi yaw da bi da modeling dang ha ba kan already judge to ga laira bane ba haidi kaino khang da bi da khang da ba bi khoi ta sena khang da ba gi Manipur pum ba gi oina aduna ani je punjan ba kan da nupi gi dum wai career shem ba ka support to gina ba laite ado mi amani di lai yamna family support phang ha se dum continue to ga lairi ba ado anam ba no oina di adumai to ga lo challe ha jani habidi angang senar ga dum lo shan ke ba do hoi Tazabada su kitang su nungai di mayam se hena educate tau na basa kudi Angobi hoi adagi hasi inkalai ba model mayam se na su hena hotna biramo sa hai sake mani akhoi gi core aim se adu oidine future da ka mai tar akhoi am le hoba yani hai bas yam nungai je Angobi makha tar ko matam da Angobi akhoi gi ngasi phaw bagi stage sida yor na ba hotna ba matam se ko mateng pang bagi ba hai tare ko mi yam lem ga da ma le sigi ngasi phaw gi stage sida kana da credit piningi hoi sange journey se chahi tar mung sur abani na mi se yam thengna re ko mar thengna ramaga thengna khitra ba su lai re nushina da baina taba ai di laphang na khre ba dum matam matung in my life adum chana khre hoi
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯕꯥꯏ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯉꯥꯏꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯐꯪꯉꯛꯈꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯂꯦ ꯑꯩꯅꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯅꯨ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯃꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯠ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯅꯤꯌꯔ ꯐꯦꯁꯟ ꯋꯤꯛ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯒꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯈꯣꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦ ꯀꯕꯤꯇꯥ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯍꯦꯂꯤꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯧꯕ ꯑꯍꯟ ꯑꯃꯅꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯥꯏꯍꯦꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯍꯟ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯇꯤꯝ ꯑꯩꯒ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯇꯤꯝ ꯂꯩ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯁꯔꯀꯜ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯇꯣꯟꯖꯝꯒꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯏꯇꯣꯝꯗꯒꯤꯅꯦꯅ ꯈꯥꯛꯆꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅꯦꯅ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯪꯒꯣꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯪꯒꯣꯕꯤ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯊꯔꯒꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯪꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯪꯒꯣꯕꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯪꯒꯣꯕꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯛ ꯐꯖꯕ ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯆꯠꯄ ꯍꯩꯕ ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯦꯖꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯍꯣꯏ ꯁꯛ ꯐꯖꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅꯕꯨ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯅꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯌꯣꯔ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯣ ꯅꯁꯥꯅ ꯅꯁꯥꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯖꯧꯕ ꯅꯁꯥꯅ ꯅꯁꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯖꯔꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯑꯦ ꯔꯥꯎꯟꯗꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯌꯣꯔ ꯁꯦꯜꯐ ꯐꯔꯁ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯣꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯇꯧꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯇꯧꯖꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯅꯣꯂꯦꯖꯀꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅꯔꯤ ꯈꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯥ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯖꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯝꯖꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯂꯦꯞꯆꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯕꯅꯦ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨꯅꯦꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯖꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯂꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐꯁꯦ ꯀꯥꯎꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯐꯖꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯌꯣ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯆꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯐꯖꯅ ꯄꯦꯖꯦꯟꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯗꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯤꯅꯥꯂꯦꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯝꯒꯅꯤꯗꯩ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯛꯀꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯋꯥꯈꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯏꯟꯁꯄꯥꯏꯔꯤꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯤቭꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯪꯒꯣꯕꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯨꯝꯕ ꯇꯝꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯐꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ ꯒ꯭ꯔൂꯝ ꯇꯧꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩ ꯍꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯗꯥꯂꯤꯌꯣ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯈꯥ ꯊꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯃꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯗꯥꯂꯤꯌꯣꯒꯤꯗꯨꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯦꯁꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯋꯔꯛꯁꯣꯞꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯐꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯪꯒꯣꯕꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯄꯥꯁꯦ ꯄꯨꯛꯃꯦꯟ ꯄꯥꯎꯃꯦꯟꯅꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ
ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯪꯒꯣꯕꯤꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯅꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥ ꯗꯤꯁꯀꯕꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯁ꯭ꯂꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯣ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯣ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯥ ꯗꯤꯁꯀꯕꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯤꯜ ꯑꯃ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯕꯦꯁꯤꯛꯅꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ Thank you so much Angobi Angobi chillaba matam kya kai thokpin ko akhoi gi Impact TV gi Khangminashi Manipur stang haktang oirabas nganbirabas akhoi gi dilaba yam fabani tungi journey sing da sai batare ko hena hena mai pakpa ngambo oibiyo amasung Manipur imagi mingchat se hena hena purakpo oibiyo habase haise ngambo jage thank you so much Angobi masiga loina akhoi paring na sandok chari ba Impact TV gi Khangminashi Manipur matang aswais da loshin jare loshal lecturing is da ngasigi akhoi gi program sibu sponsor tawiri ba creative circle bu akhoi na akhoi gi team dagi thank you so much haizege amasung karigumba miyamna akhoi gi professional photography tawning bataraba de akhoi gi creative circle da sung social language au akhoi gi address asi mongsangai da laibani Instagram amasung Facebook da so akhoi makhoi gi page adum ugani makhoi gi work study tawbiyo amasung makhoi gi na piriba khudong chawa sing sung social na lawbiyo haibase haizabaga loina ngasigi da makadi miyam de kainaba ya thangni jari pinabirsi